Ke Jingkynthoh uba Prestone tensong MLA ke NPP na penul selau badairu sembut mitirang ba ke jala badaipe ya ketanat kampoyeng Blue Roads but state president ke NPP Meghalaya balada don ke Bnai IT ban penyai sorkar haki bahala strok Tang Bnai la tikna bandu tulop ki nongtrei kalawan ra ke Jingkynthoh kala uba Ardent mila baselmoit MLA ke nongkrem but president ke Voice of the People Party VPP Kuman syukudo bawa Prestone tensong la penmi ikti kintien hak jelang pan jingkershan nak bentau kertong ke NPP uban aireng hak election MDC syaki HDC na peryong moderation MDC constituency uba syarai lang warzi men hak sautrik rumpang arjar pusan Hasin Joseph Hall nongkasen Haba Kentho kala hak jelang pan jingkershan nak bentau kertong ke VPP na omsning hak election MDC syaki HDC uba ban request nong steng ha omsning hakan riutrik rumpang arjar pusan ha omsning nak liang uba Ardent uloong balada ka ain ka don letang lai Bnai kala Biang ye ka VPP ban Pynbam Ja-Dai ya ki ba uba Ardent umkran syai yanu thau Oh Deputy Chief Minister Jangka Jela Meghalaya uloong kumno maduk Prestone lada ka don ka ain bangin ailat yang kini kita pertas suruk ke bamut yang ini ke Voice of the People Party bangin sinsyar Tang Bnai yang ailat kipat ba kinong tray sorkar kindu wadi ke tulok ke bagi dia beliau ndoi ke bagi kuah benar lara ka don sisa ke bakum katakan ngim kuah adu Bnai Tang lai Bnai kalau Biang ini kinong alam juga Voice of the People Party bangin Pynbam Ja-Dai ki kata kadai ke bangakwa ban kerensyai Tang lai Bnai kalau Biang ngim don kam hadu Bnai oh kimot bangi nginang tang man pertas ro nangai upat ba nong rep upat ba hagari kasi ukan mau haga por bangalong kumu Chief Executive Member hapo District Council kumnu bakalalong kajing syan kajing kerku yiki pat ba nong rep hakeleng kari kasi pede kajing kumnu kata ka yodu kala kuy bat kumnu kala setangwan kata kajing sno i sno jan hapo yodu hapeng ki para nong kai kibana ka jat bendri kajing kalawan kajing syan Shwaya kata ka yodu kalong ka jaga kabadan ke jima kiwei ki jat beri ki lapal kalalong ke jaga samit apa yodo kamdan jingshan ini ka por ka mangalong kum CM ba amdan shu kinong samit apa yodo kumba ka kendon an kalapu habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya